Shripui Hadarzel India Marchaka Avoi Khatnatan Mu Chua Ani Rualin Myanmar lama po mi pahnin ankai ti nem nge ani ve ta boka Mizoram chu min naizel ninalang Myanmara an mu chua te hi US le UK atanga tun naya ron ho mi pa ve ve ania Nizan Khan Shri hi ankai ti nem nge ni nuwa sarkar chuan ankai dar thei turang te chu a zui nga la ne Myanmar atanga thudon danin an mu chua zinga pakhat America atanga ho hi Mizoram atanga hnai te tidim lammi ania Nisom Pathum Khan America atangin Myanmar a hian a ho chowa kol puilam atangin Nisom Pasaria tidim hi athlenga Nisom Pakua Khan anatrana Nisom hnia damdoina dalunin Nisom hni pahnia yangun lama chopuyania Nisom hni pathuma Shripuya kai ti hi finfia hanita a America atangin Myanmar a hian nupui nei tura ho nia soyania anatna alan chua ma hian puipun na then khata te po atil man ani ome hetia Shrikai an mu chuata ka chuan Myanmar lampo anral khelviau maya yangona nizan lala khan in che khol tum te chuan supermarket lam anpana anma mo turangang te chu anin lakho mane Myanmar hi mihring bi na mun hani mai ba ka Khovela healthcare system nei cheber pol ania Shridau hian ramri te kharin puipun na lian thambuat saite po anlo khap to a rei tak chung chu an him theinia insoin tuna Shrikai nem nge ro chu an nei veta ne hetila hian an sarkar thupuang tu chuan mi puite khosak phung le anei le ina wangin Shria wang hian an him niin thlamasa khan alo soi to a athenin budi sanya wanga hima te anloin ngai ve thunga amai ro chu heng hian himna akeng chi alo te po ninalang tuna ramdang atanga ronpulu tu anei veta a hengmi te hian an the dar kherangem ti chu hriat ani lo thung Manipur lama mi hi meichia kumsomni pathuma upania UK a zirlai in India ramaron hoa Adam Lohnuwa Jawaharlal Nehru Institute of Medical Sciences a kalpui niin Shripuya kai ti hi nem nge ani zuita a hedam doina vek hian khung ran ngal niin achung te po asanga omtir ania achung te hi akayem ti chu thli thlai ngal ani ba ka ama naya akai thei turang ji chu thunei tu ten an chui chiang ngal bokane Imphal a hodana hian Kolkata tangin thlo nei na thloka Imphal lutlang hala social media lama aizola aron trum ti thua thanga hei hi thubel chian dol lo ani thungane Manipura Shrikai mu chua ani ma hian India marchaklam chuan in kharkhip na kan local pui fai deuh vek to a heti rual hian Maharashtra le state trend khat Shripuyan mu chua tamna chuan curfew puan ani to a Tholeni zanlai atangin ramchunga thlona thlok zongjong chu ti top lai lok ani don boka bungro phurte chau an thlok don ani relpo tun thlani somthum pakhat thleng an chol thuap dona Khovela in kharkhip na lian ber chu India rama athleng me kane Nimin Khan henat na thi pui hi West Bengal a pakhat taoma khoya trange Shri hi akai ti hriat ani le talawa chuwangin mithiam te anral khel hle tuna avei an pundana tang hian Shrikai mu chua hi pung hluai theidin hmuna ading ninan ria a Italy kan hlat vaklo anti akai na hriat lo pathum lai mai anom ta ka wangin adarna satdan po hriat thiam har antia a stage thumna mi puinol puya adar me kha kantong toa ringte anomane Shri hi adar zel lo na turin in kharkhip na khau zok le reizok chu kan ma chhon don ninalanga hemi chungchang hi Prime Minister Modi chuan zanindariya thian apuan chian rinane thlotheina ba ka hian state le state in kara lir thei tlan te po ti to pania heiwang hian nathoka state danga om tangkhang antam hlea hotum ma se andin munin aziri lo hlene state danga tangkhang jinga hian mizopo thahnem takanoma India marchak lammi khochak melpu te hian thleile thinrik kan hlo mek nina langbok Pathiani Khan Delhi University North Campus bula Manipur nula pakhat chu mi pakhatin Shriming hian akowa aku va ein achak tel bok kaniome
Sri hi khochak atanga rondar ani le khochak lam mel kan putawang hian kan mel awanga in thliar na chu ramdanga hripuin aken telang bokin India ramapo aron kenglu telve mek niin halangani hetia India ram kanin khar khipa curfew te puan ani tak zela chuan kan ram economy poin khulam akok ta ngal to maya Sripui len ma po economy thanmuana wanga sarkarin soisel alo hlo to chu Sri hian aron chemal hle rampon lamatanga investment ronti te chuan an share an thal meka kumsang khazakwa somkwa pako hnulama share an thal na sat ber chu atong chho meka India poisa hlutna po atla niam chak khop mai February thla a dollar khatle cheng somsari pahni velin tlukha March thlato pa meu chuan cheng somsari parukin dollar khat atluk phatrok to ne hetianga Sripui do kan ma chonta ka chuan healthcare lama kan din mun chia kan ngai tu lain Hrisel na lama khovel vil tu te ro chuan India laka beiseina an nei sang viau thung Sripui lo leng to pahni an bo theya chu wangin India theina hi ngai nep chi ani lo khovela mihring tamna le bi na mun an neya tun Sripui leng hian chawna lian tak a chhop ngei dona ma se he hri ne dan khovel entira ma hruai tur chuan India bak hi an lo ane tin an soyane tun thrilenga hian mithiam te chuan kan mui mai khoilo tur le kan khoidon poin kutify tal turin min rona hei hi ramsa laka mihring te kan dang lamna pakhat tania mui mai khoi hi kan chin dan phung niin Srileng hrim laka min ti him lo tu ani tel bokane nung chaji nga hian mui mai khoi chi hi kan tam lo hlea mihring te hi azwal kai ber kan niin ni khata voi niatanga voi sang ni in karte kan khoi nge niin mithiam te chuan an chuta kan hriat lai le kan hriat lo lai poin kan lo khoi fo mai ani ome kan khoi na sat zual te chu kan khabe ka nar le mit te ania tuna Srileng mek in kaidar na tura phei chuan chindan phung thalo tak kani ome azir chiang tu te soidanin nung chadang hi chuan exercise le an mani bom tu thil dang nokia natan an hui mai hi an khoi thina ma se mi hringa chuan hei hi kan zia le kan ni dan phunga betlat tani to thunga kan ril ruput dana zirin kan lo in chu le mai thrin ani ome mui mai khoi hi mani in hnem natan kan mang thrin nin antar langa vun le vun a in nok hian hormone chikhat oxytocin chu kan taksa a in siama chu chuan kan chi ai le ril runuam lo tur te chu atidam thrin ani anti heiba ka hian kan hriat mi lovin kopuin China tan te kan mang tel bok lemchan tual zola puan zar an mang ang deuh hian kan mui mai khoi hi in China a kan ti tur dot lea kal kan du lan tir na tan kan mang boke anti ne kan mit nar le ka te hi kan taksa a nat na hrik luna khan thalu tuk mai ani chungin mui mai khoi hi kan ril ru thunun na tan te kan in sorbing na puitu tan kan mang tel bokane kan hriat lai ain kan hriat lo lain kan khoi na sa a enge mochen chu a in ven thei viau niin kumsak ni som pahnia zirchiana an nei chuan alotar lang to a mi mit fuk na kan ni chi hian kan mui mai kan khoi tlema min en lova kan hriat chuan ale thum velin kan khoi tamzo kane heiwang hian mui mai khoi tur ve na hrim poin mai tuam na wa hi athra niin mithiam te chuan an soya nat na hrik chu dang vek lo ma se kan nar le kan ka khoya har dewa aziom to hrim niin antar langane hriat lo hlana khoi tak hi ve na har sa a achan niom ber chu kan kut hi a om hle theilo wang ania khoi tur zong reng ania wangin kan mai kan khoi tur ve na tan fidget spinner te hi atangkai ta thrin antia abikin kan kut zung pui hi a hlei zual le nga lane kut korbunin omzia nei vak lo kutkor kan buna wangin kan mui mai khoi hi kan thul pha chuang lova nat na hrik akai phei chuan kutlonga khoi nen danglam na om chuang lowane kan zia le ni dana betlat ania wangin mui mai khoi tam lo hi thil ti hlei thei lo ania a thaber chu kut sil fai ngun te Srilen lai ani phei chuan midang hnai lo theyang bera omle in chi bai pum pel te kha ani e